Mwikuiro umwe wa wici wa bodaboda ni uragitwo ni muingi hamwe na atwarithia a bodaboda tauni-ini ya Limuru, guku nake abitha wa borithi agitigwo na nguraro thutha wa kuhurwo ni muingi uria uma na matukuya maingi. Kuringana na muingi, mwikuiro uyu ekugeragia kuiya bodaboda makiuga ciiko cia wici ni ciongererekete na gikiro kinene na muno makiria ikoneka kuongerereka sekta-ini ya bodaboda. Wahalifu walikuwa wamebadilisha number plate. Original number plate ya pikipiki walikuwa wametoa wakaweka hii ambayo ni ya karatasi hii. Atwarithia aya maugite mwaka uyu makiria ma bodaboda mugwanja ni ciitwo na atwarithia eri a bodaboda makoragwo na njira ya unyamu. Kuhusiana na riders wetu wamekuwa, sasa hivi tumepoteza riders wawili ambao walikuwa wamechinjwa na pikipiki zao zikaibiwa. Wengine wanakuwa dragged, pikipiki inaibiwa. Ni kurumirira ciiko ici riu maugite cigana ni cigana na matigwitikira kunyamario ringi na arunao kuragwo na gutiri kinya ekwirwo acio maratacukirio ona maikio ngono ni maabitha a borithi. Huyu mshukiwa ameua na wananchi kwa sababu ameiba duthi na alikuwa tayari amejiandaa kuondoka, na sisi wananchi tukakabiliana na yeye vilivyo mpaka tuhakikishe wizi wa duthi imekoma. No mwena-ini wake munene wa borithi Limuru Mirigacie agikira mukonde giko giki kia umuthi ni uritie aikari hamwe na atwarithia a bodaboda Limuru kwaga kuiyukia watho moko-ini mao na ithenya-ini ria uguo makorwo makinyitanira na ruhonge rwa ugitiri. To thank the members of the public for allowing us know who these suspects are. But at the same time, I want to urge you not to take law into your hands. It is illegal to take another person's life or to wish to take another person's life. So I am appealing to you, don't take law into your hands. Kuragwo kwa mwikuiro ucio umuthi gukite thiku igiri tu thutha wa mwanake umwe kuragwo na nduthi yake kuiywo. Riu atwarithia a bodaboda makiendekithia imwe cia kambuni iria imendagiria nduthi na ngombo guthurimwo kuona cia gukorwo nicio iranyitanira na eki na yaya. Ningewaomba waarifu tafadhali, nyinyi wenye munaiba duthi za vijana, tafadhali muache kuiba duthi ya vijana kwa sababu tutakabiliana na nyinyi vilivyo. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV, Gitagwo Wanjeri wa Kariuki.